الرواس الرتراجة خنا دقاجرت وقا صدما وقا دقدما وقا كرلما وقا شن وقا جا سدي وجتهم الكاو كان ددبد الراكا سواك يونا لفكيرة مسوما جلكبا مسوما جلكبا مسوما جلكبا مسوما جلكبا جل الليجي يودا سقلين كو سرت وجتين أما كاسر فارسا دبا ففرتمي توكو لكوب سلامة كدني كو أكايت أنا عارفة موتي أركا كو غراكي تولك أمون كوس أكار ساقل غلاتي سدوراتنا ففرتا مويدا سيفا فرتا ممرا ديغو لچان إيكي أفرتا مديغو لچان إيكي أبات سيفا دربو إيكي أبات سيفا دربو إيكي أبات سيفا دربو الرمبودا لفتي أوناك رتي دقاقو هاراتو جالكبا مندر هاراك أبتا فو سامال قولي جبس أما دون كاني كي بلت إبسي دو فقركي تنو يادين قد ياد بدرجاتشو بإيتاتشو أتاسبو بدرجاتشو كاسباتشو درجاتشو ونيتاتشو يزاتشو al sadarkaa keessanitti yoo yaaddani ulaagaatu sin qaba gita waaqayyootti yoo yaaddan garuu ulaagaan isin qabu hin jiru ati gara bitaaf gara mirgaatti maal taata in dagaagda mandara onee ture maal taata in qabatta arraan booda lafti onaa kee irratti dagaaguu haaraatu jalqaba mandara haaraa qabatta Namoonni baay'eeni many people yoo gooftaan seenaa isaaniillee geeddaree karaa keessaa baaniif lafa keessaa baan dubbachuun barbaadan. Many people are afraid to talk their history despite they were raised from that bad history. Mammaaksi tokkotu jira bara durii. There is a proverb. Nama tokkotu Waaqa biraa ergamee dhufee jedhama. In the ancient time there was a man sent from God. Gaafa dhufu namicha mataa hin qabne nama mataa rifeensa irra hin jirre nama qaaqeetti baye. And there was bad man. Maal mataan kennan akkasumatti na uume waaqayyoon siifaa biqilu jedhee bira darbe. The guy asked him, what happened to your head? And he said, I just was born like this. Namicha lammaffaa namicha qeensaa hin qabne tokkotti baye. He again saw a man without a finger. Maal qeensi kee kun jennaan akkasumatti na uume. And he asked, what happened to your finger? And the man answered, I was born like this. Siifaa biqilu jedhee qeensi isaa bukkee darbe. And he said, may it be grown to you. Nama sadaffaa On the third, nama jabbii tokko gadi baasee arge maal horiin qabdu jennaan kanuma naa kennennaan siifa baay'atu jedheen. he saw a shepherd with only a calf. And what happened to you? And he answered, I do have only this one. Namichi sun waggaa dheeraa booddee deebi'ee dhufe. And after many years, that man returned back to the village. Namicha jalqabaa rifeensa mataa hin qabne qaaqee sanatti ba'e namicha goofareen mataa kee akkam bareedaa jedheen. When he saw the bad man that he first saw and asked him, how beautiful are you? Maal bareedati na nagarree aduu bokkaan narraa fixe malee dur kana caalaa jedhe. He said to him, no, it was beautiful even more than this earlier. Akka durii siifa ta'u jedhee bira darbe. They made return as earlier. Akka inni dur ture immoo yaada. And let you consider this. Namicha lammaffaatti ba'e. And he also again saw the second man. Qeensi harka kee akkam bareeda attam namatti tola namicha jennaan. He said, how beautiful are the nails of your fingers. Aramaaf konfaraan narraa fixe malee dur qeensi koo maal shinii fakkaata jedheen. And he said, even they are removed as I was busy of working. Akka durii siifa ta'u jedhe isaanis. It was beautiful that this one. And he again cursed him, may it be returned as usual. Nama sadaffaa bira ga'e. And when he saw the third man, Namni sadaffaa sa'a dallaa lama gadi baasee eega. that third man was shivering for many kettles. Namichoo maal horiin kee akkam baay'atu jedheen. And he asked, how plenty are your kettles? Akkasin turre bar tokko jabbii huqqattuu tokkoon eegaa nama tokko dhufee na eebbise abbichan beeku garuu addi isaan booda dallaala mataa malee seenaan koo dur kanan turrennaan amma siifa baay'atu jedheen. And that shepherd said, I was not as this, but
one day throughout my life there was a man blessed me and this kettle became plenty as this. Yesus lamtoota kudhan fayyisee lamxiin qomoon Samaariyaa namni tokko dhufee dhugaa ba'ee qomoon Yihuudii kan ta'e sagalbannaan kudhantoo fayyee tokko dhufee sayyuu qomoo ormaa kana sagalee saraqanii jedhe Gooftaan. When Jesus Christ healed the 10 from the leprosy, only one of them came back for the thanksgiving, and Jesus asked, "Where are the rest?" Akka jedha dubbii Waaqayyoo keessa deebii irratti. The Bible says in Deuteronomy, gaafa mana ofii kee ijaariin itti galtu, when you enter to the house you have not built, wayinii ofii kee dhaabne irraa gaafa fu'attu, when you collect from the vine you have not planted, boolla bishaanii ofii kee dadhabdeen soqin irraa gaafa waraabbattu, when you draw from the well you have not digged out, horiin kee fi meetiin kee warqeen kee gaafa si baay'atu, when you are full of silver and gold, ana Waaqayyo samana garbummaa si baase kan irraanfanneef na sodaadhuedha. Fear me lest you forget I, your Lord. Harka dhiigaan qabeen Gooftaan harka keenya miila dhiigaan darbee Gooftaan dura keenya harka dhiigaan qabeen Gooftaan harka keenya utuu isaan ilaalanii Waaqayyo nu boonsee sagaleen olii dhufee ijoollee isaa koorsee safuu jennaa ooluma Waaqa keenya alaabaan moo'ichaa wangeelaan kan keenya safuu jennaa ooluma Waaqa keenya alaabaan moo'ichaa wangeelaan kan keenya
Oomishati lubbuu keenyaa laattetu shibira tina hambishee mana kee tina hambishee gurradhee tan sitti galee dubbiin kee naafoo naa galee gaarummaa keenarraa caalee. ሕዝቤን የምትበላ እጅን አሁን ታነሳለህ። ሰበኮ ከኛቱ አርከ ኬራ ካፍታ ዲስክ ኩላሊት አስም በሽታ ማንኛውም የደዌ ጉልበት ስም ያለ ስም የሌለ መቃ ከንቀምቱ ከኔን ቀምነ ገራቸረሰ ሙረዱ ጉደራ አርከረም ይለረከን ጅርቱ ኢላ አብድ ሰሚራ ስትንፌራ እሳት ከሰማይ ባንተ ላይ ወርዷል። እሳት ከሰማይ ባንተ ላይ ወርዷል። ኦፕሬሽን መቼ ነው? የዛሬ 15 ቀን ኦፕሬሽን ሲባል ያንተን ፕሮግራም ሲሰማ ኦፕሬሽኑን ሰረስኩ ማለት ነው። ከሌና ዱኩበው ዲሴተን ራሴንና ጥርሴን በጣም ያመኝ ነበር፣ ጆሮዬን ጭምር ማለት ነው። ኦጋ ሰዲዳፍ ከሌንክ የባየነ ዲቴ ቱሬ እግሬ እንደዚህ ያብጥ ነበረ። በጣም ነበር የሚያመኝ፣ መራመድ አልችልም። በራኩ ማለማፌ ሻናንኩፌ ሱዳራቢያት ኦጋ ዲደማ ፈስከቻ በነዲታ ቢና እንደኛ ወጋ ዲደማፍ ገራሲታ ኦፕሬሽን ቀርቷል። አዎ ቀርቷል። አሁን ምንም የለም ለዘላለም። አመርገን ኡፊያ ሲታን ፈየ ከሌሰ ነራዬ ነገዲሴ ሀርቀቱ ነው ፈየራ ዋንተ ኮስኬ ሰንጅሮ ማማነት ንኩ መታኮ እንደው ለፈና መረካሌ ኮነ ንኩ ባማ ፈየራ ገጣፍቶልኛል። አዎ እና የምታይ ቅርት ነው የለውም አሁን በፊት ታይ ነበር። አዎ በጣም ትሮን በየኮት ገሌ ወልዳራራ ደሜ ከንፈዩ አብዲን መንቱሬ ማቲ ኮት ሲንዱበን ቦይን ቦችኪ አፌራ አማይቲ ችንጅሩ ኡጋም ባራባራ አሁን እጅ ካረፈልኝ በኋላ እግሬ ቀነሰ። እግሬ ራሱ ወደ ጫማ ውስጥ አይገባም። አማው አመናንታ አነራፈናንካ ሃሌሉያ ባራባራ አለ ሰፎር ሲከሳ ባዬ ኡኩበቺ ሲሶ ከንጅሩ ኡኩባ ኮቲ ሶፍ ከቻይና ቤ ጋላኒ ጎፍታ ዳፋውል አሜን ታንክ ዩ ባራባራ ማስ ፕሬየር ከእግዚአብሔር ሰው ጋር እንጸልያለን። አጨብጭበን ወደዚህ እንጋብዘዋለን። ዘኪዬ እምባርኩልኝ። አሜን። የሰማይ በረከት እጥፍ ድርብ አሜን። የሚያማችሁ ሰዎች እስቲ እጃችሁን አወዛውዙ። የሚያማችሁ ከስንኩቡ አሜን። አመጨልዱ መጀኔ ከዳና እንፈይቱ ደቂቃ ለማ አርከ ቢታላ ጴረካ ወር ስንኩቡ አርከ መርጋል ፉዳ ኦምና ዲጋ ኦልቻቲን ካንሰሪራ ፈያ ኢቤ ከሌራ ፈያ ሂጢራ ፈያ ከካንሰር ከኩላሊት ከዲስክ ከማንኛውም ህመም ትልቅ በሽታ የለም። ትልቅ አምላክ ግን አለን። ኢቤ ጉዳን እንጅሩ ጎፍታ ጉዳ ድዋቱ ጅራ ብልሰባ ኢጋ ኦልቻት ቢሂልድ ቢሂልድ Godaalu abadee jorwee faana millate yaa gaddu gooftaan